Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Director ka Accreditation and Controller of Examination ka Mbose UTR lalu. Ulapan benapat ba baya ka eksamen ki baya kun ya ka secondary school living certificate jong usnem arja apusan kabalapan ya da ka Mbose lapan bena bakan penmi ya ka result ha ka Tarik Ïaïong arja apusan kata kade ha ka sisa jan jong katayo ha ka por kharwi baje men step Shosho lapan bena baya ka result anam penmi ha ka office trekam ka Mbose hatura ni hasilong henrei ki labo daki website batikna na ka office ka Mbose ki kena ki baya kun jong usnem araja apusan ki lakban pet bat ban download ya ka result ha ka website www.mbose.in bat kiwi de ki bala ka daw hang ni kum ka www.mboseresults.in www.macresults.nic.in www.results.shiksha www.jagranjosh.com www.ndtv.com bat ka www.indianexpress.com